Akkasii kun ola qabrii hayaat keessa dhaabbadeetiin anilleen dubbachuu jira qabriin hayaatana saniifu obboleeyyan kiyya namni guyyaa boru bakka tana niin dhufa jee amanu rabbiin bakka hayaa fiduu deemu tana na fida jee namni amanu qabrii tana keessa dhaabbadeetiin isin dubbisu jira bakka hayaat itti awwaalamuu deemtu keessa dhaabbadeetiin isin dubbisu jira yoo qabrii tana keessa rabbiin kanu fida amantan taate har'a hayaa kalee fayyaa qabdu har'as fide video season haqa namniif jalaa qabdan guutuun kee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya qaqqaalii ilmaan Oromoo akkam nagaa fayyaa qabdanii. La hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim wa inna ilayhi raaji'un. Ya Oromoo wallahi musiba ajaa'ibaan nubbu irraan tana hayaat dhabnee jirra. Walumaan dhabne hayaata Oromoo guutuuti imaana sabri rabbiin isiniif haa kennu nuti qoftiin hin dhabne hayaat walumaan dhabne waan guddaa jechuu hin danda'u har'a hayaa baafne karaa qabrii deemuu ni deemna awwaalchaaf jechuudha tallaajaa keessa jirti. Uummanni keenya ilmaan Oromoo guutuudha kunoo bakka tana jiran ulaa tallaajaa dura makiinaa keessa ol seeneetiin xiqqishoo waa isinii waraabu jira. Rabbi sodaadhaadha viidiyoo hayaata qaama qullaadhaa qaama isii hagubate gadhiiftan san viidiyoo sana qaa'eef jala nuti viidiyoo san dirqamneeti viidiyoo san marree hayaati jaan harkuu dadhabneeti ijoollee Oromoo achi keessa daleeytuun nu video xiqqoo nu mara akka isiin jirtu laallaa sababa saniif videoon san maramte video isii gubatte qaama qullaa isii jirtu YouTube fi Facebook irra olii gad oofu jirtan san rabbii guyyaa boruu sodaadhaa ka isii fuudhe kana sodaadhaadhaa video saniif jala haqa odoo isiin hin awwaalamne obboleetii teessan video isiif jala haqa rabbi sodaadhaa gaddi nu caala akka isin jiru niin beeka imaana sabrii rabbi isin haa kennu ammoo video san video isiifillee gaarii miti qaamni qullaadha video qaamni qullaa jiru qilleensarra olii gad hin oofina rabbi sodaadhaaf jala haqa video san odoo amma isiin hin awwaalan namni videoon san jala jirtu ka if jalaa naqin rabbi ragaa sitti haa ta'u hanqanumaan jechuufadha waan biraatii miti. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا في هردفتوتا خنيا كم جرتم بكيرتم نتيجة سلام تانتي تقولنا رابوكات اسمبراغي سويتشا أكو ماركتن تيجا رهنو قبري حياة الرجل أصو إسيهن أول لدورا وني أرمو أسجرت هندا أرمو عالم الرجل هندا قافنو فيديو دغونغوران قد فهمتي إسي حاكم جرتو إسي هاسو تسان قديسان نمني ربي صداتو خبروس قبرين تونه إجتا صداتو أكا فيديو سان خاصن أسماني سين دامن فيديو سان فيديو هدو نمغرا آليسي تبيه جرتو فيتا بكبرا جرتو هندا غراما ديسيتي خنافو بلين خيني وني سين دامچو بربانو فيديو سان ربي خيسن صدادا خالق إسين أمي صدادا فيديو سان خاصا video san namni share godhe fi namni fuudhee maxxanse hundinuu akka khaastan asumaan isin dhaamanna yaa baleen keenya insha Allah ta'ala dhaamsi keenya kun akka isin bira ga'us abdii qabna ammoo itti jabaatanii waan kana isiif du'aayii godhuun dirqama footoo isii bareedduu qabdan irra maxxansa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun jechuudhaan du'aayis godhaa fi tana takkitii san isin gaafanna ammoo viidiyoon dogongoraan maxxansan nama jarjara rabbiin jarjarsee maxxanse biyya tana keessatti nuti waan san duraan dhoorkinee ture akka hin maxxanne jarjaree maxxanse waan kana ta'eefu viidiyoo san akka